CG missing containers, a petition they remove CG and a gold body. Baby, I will for free in the next 15 minutes. My mean to you. All right, Nhyira, medasi. Na memfa kwenye. Nhyira Chris, say Chris or Ackah, or say or share Nhyira on Facebook. In fact, BP asante mantem wa menu yin se de wasi asomi mu amamani akansa. Nhyira So right. So medana se pa Nyankopon Nhyira no na ne wa hwere o me ho bia no. Nyankopon enhye na na mu. Ene package no 3 in 1 nti eja me be tase ne nkakra na me de akọ. Na edi kan no me sha ase every KGT Adum blue light market na eja eto ho no. Nhyira Mebo MPP a flag bearer Nhyira Dr. Mamu we ma ba so. Ewo odo sonko a odi kan ebeda na di e de kire edwadifo no. Na afei nso NPP amanyoku no a Nhyira JFK eda anonse otwotworofo na asante mantem ha Nhyira chairman runtumi eka ho ene NPP mpanimfo a omo nso visite adwadifo na omo eko omo emwa adofo ene ankra kwanua sam nyina so omo tumi eko adwadifo no emwa nyina no ye na omo ase pa cause eka wo yonko a na aka won so enti se okoto sa abo bi atu nua so men kan chen sore ne so ka chen sore ye so ko so firi so pe na ode e ba so wonim ni o chena bi e beto won so enti sa adofo nyina no ye beda omo Nyankopon Nhyira mo na kakra meka akire union madwadifo ne se ade we menyini se obi beboa pa se ejapade ne sika etisi no obi be hyeda se okwa akohye na ya toire nchem na aba na mesre bi o ho ana assembly atunu say na so kwa hohihia mu say ya sometimes say ya na osi ekwa ateti mu ene ne ma obi kura anhwe otimi kana no aduru kura no wawu ebi kura atimi ede ye nsanom na waye basabasa obviously ne mesre omo ene say obi a enka na yem ye adofo ate ehunu ne eto omo no emso oman nyina ka na masi ani say emwa bi a ebehia say na so omo asene na ama atimi asole agina omo nan so biim no omo atimi asole agina omo nan so barade kakra bi e ha men ene say adofo a eba adwadifo yi emwa no to da bi a na adwadifo no posture kwan e fa so ye gi akyede no ba bi a na esichia asa obi ba ye boje ne so asa obi ba ne ya bo tutu in fact enka akan ya mamre ho sane etie bia no mpanimfo se ne wodofo nsam na ode ema ne obetumi ede aboa in this situation no eni ni right enti sane etie bia no yenso mu saa se ekoba ne se ade na ye de eba no se wani anye ho na se wam umpa boko na nipa no odna de ediko mesere se wama wani anso wa wo mpanimfo a you don't expect so obi mfra bonten na omebu umpanimfo no ema se no mutie bia ne yen ayede ya ene omo we yede ya mfie na ya yomi omo ane ene omo ete emfa ho no su bi tumi na di we can change anything yenko ekromo kakra na yenko point number 2 utie commentaries enamasi a eba from the various media platforms enra minyadaji etie yenua communicator baako from Asamase asamwa okaye based on their reaction on adwadifo no in fact na kamia kwesa say how na ato adwadifo no ase emfa no ho ase me refi me woni video ha me sheda enkai ni din but me penny ni din wo oye den wa Asawase so oye party communicator or NDC communicator okay and say ebra NDC amanyoku no e course omo de emo e komo adwadifo no adwadifo no anye na ebinum asama no mo kan say omaton education akoje dumso and the comment of this communicator was that na say wo school no oyiro hu ko wi a sebe nka won ton ne ma e wo Adum PZ anu wo kakra sa comment de anu wo kakra right
ano hye pa Nhyira ahomachi me call me nua Kevin Taylor ne handle so Okay, I think o statement now make here no. Let's listen to him. Let's listen. Nhyira FM. Oh, be a wo shop asio. Oh, to just say, ye the school e dey akwaje dum so. Nhyira FM. Enu mo je the phone net no. Anyway, it's Now part of school human no call behavior. here and count business. It is the men cancer. It is part of human Seriously, behavior. because also bibi o also utiase o. Bibi o also utiase. There be one can here. Debbie. I will not allow you to say that. No. Not on this platform. Sometimes no. Debbie, Oh, be a All right. I think that was the statement, Yes. but eventually we retracted. So right and say obaba me kwan a nka me bɔ Kevin Taylor so de no ha sɛ wo no ho na me momfa me mafidis mu ha I just said go through the process na Okay, it me ya fa machine mu nti wo de kasa. no kura ne nyame anim ni sɛ comments na efre kyire eba bi de sɛ ne ya bɔ no sisi ama yɛtie just because say ɔmanfo no are rejected offer efri o party aso eba nti na sɛ wobɛtumi aka sei de akyerɛ adwadifo ne asantefo na ɛha adwene kakra menua gyantoa ɛkasa no na ɔka sɛ Afanya Markets attitude ɛma MPP ɛnya akɔ no ɛwɔ parliament and a whole lot sɛ if yɛn so communicators yɛbɛtena radio so na sɛ throw support ama your party na sɛ yɛbɛ alter some of these comments I don't think that it goes well. Right. Enti mesre emre we mu no communicators yakotena radio so a let us feel for the people omo bibi asay no let us sympathize with them na yenyi party sem no emfiri chance yagumi party anim ase na yenka nsama because it's a business that is a cost of Asante region yan ene be benefit more because aban no benya kwan agege ne tax nkakra na aboa me develop Asante man. Right. Inti mesre communicators kasa yi. Right. Na it will be an hard. I think so. He apologized before you continue. Well, no, yen clear no so. Right. So Mati o kana say. Sa o ya me ba. Sa o ya me ba na utie ma asem dia. Twi sign power mo chewo. They are your mothers and your fathers there. Power mo chewo. You are in the Ramadan season. All right, Inti, I think so retracting, and that is a step in the right direction. Right. Yeah. Inti yajitum na ye ko yenim no na forward Kevin Taylor so de amount na fi wati. Right. But ye hwe kwan ye befa so a sa nima we ento nkoso ensisi cause edwahye ye nkofo sika wo enkofo daache na ekosa no. Right. Kwan be na dwedi ko fa so kwa muska obi ho a wakakwaje bank bosia sika ne nya bank ne de wo meme zuzu a me de akoto bank e na sa na ebe ya wonso betimi adada ho kakra nti bank ne se bra beji bi na wonso fakoko ye adwuma na wakakwaje se sa ne ma nyina na ade ahye obi zukura mpo ho a wakako free niema no me beton na makokotuaka eno nso ahye obesidan na botimi a survival na ye hwe yan adwadifo na nkasa na yatudwom ho no so na ye wo measures bi ane de agu akwam se nkada se ne yan nkasa nka beto twa age ye ho ana but fieda na eja na ehye no senior I happened to be there na me gina roundabout no so na me fire tender no bebe no omugina cars be 5 nanka omo pe access kura nanka omotimi awura edwa no inside but na enye easy mo mo no ko fast ad ne bai yenya atiwi yenya Nhyira FM. mesu say empanifo say woni ma hwiegu a na hu ne hihye Right. say ene ma na hwiegu ye be hihye ne bio momma ye ntoa so enye ade no a na aye akwansidi a no nti in case of emergency na personnel so no enya kwan ema mo ho no ebio enka edwa kase te sei senka fa tender bi kura ketua bi kura esi inside ho sa bre no a nka mzu se nka beboa senka anya hwe kura no senka bi a shop bi akura wo fire extinguisher baako kura ebo ho a I think say na nka ombetimi a ho bibi
ansa kora na ebi a personal for na yɛn aduru hɔ anase ebi anka pata bi ase kora no say was sand bucket baako bi mpo esiwa nka I think say nka before say nka expert for no emra no na nka ɔmo ankasa kora no etimere aye bibi but ekoko ba say ye ne ma ne hye no ye ne ho hwe be ye dan say ye be gya ne atwen fire for no na fei ɔmo ne ye de ani bra kogu ɔmo so ɛna fire for kan be do na nsuo ni ɛna fire for ne kan be do na say ɛna fire service for na say ɔmo nso ɔmo ye nipa o. And they say, then near Bay, and me say, way forward, and say, then near Bay, fire service for now. Because more executive proposes for now. We say, a bino so say, so more, she don't move a before someone in Lambeka boom, no more see market. Or my market, but a brain tea, we just want to cut it. That means I can't bear 4 minutes. And you know, so what she na nanom ne aban so ani suade hunu si ebe ne foforo na ye ebi akwan foforo so entimi magya enyi burum future right now mo so mo mpanifo akosra wo right ne omo kan se ye magadifo ne kwan right na omo enye wo mu dwa na okay ye be kɔ ne sa ana wo susu sei senior meto aso se no se na aban ade yes right adwadifo na atena se enra JFK ba na me ho adwadifo na atena se panyin bi oba ho bia no nim se sa no maka na busua ne yesi no ye yan kasa be fa ato ye ho so na ya de se na be kontem enu ntie se mo bia no mfa me boae enra adwadifo no ene JFK kasa na bi cha hobi se inya videos no bi anka bo se mitine JFK chipe na adwadifo no e kasa ni sa abre no de ne emesere ne se so obi wo kakra bi a onfanko na onfanko ko no aye nua okatachi afrifa obeya bi kakra e de emo MPP4 ba be bi ma de send this for so omo babo ho no oba Ghana aban in general no so aye bi no oba ase ye ko yanim no fire service for so e make sure say safety measures ahodo mo gu akwam na aboa e ma no asetenam adwadifo na asetenam e wodwom ho no so no omo hwe na omo to nyina kama emo straight CJ ni other way no me ko CJ no na sem no so abusuya na trebia na no wase asese NDC eba aban mu nko a na sa pressure no ebegina chief justice for ne judge for no eso. Are you sure? Yes, because mint me enka nkwa achiri kra mint trezi enkwa achiri kra ko Supreme Court animu a ye wo etire miensa bi idea statute bi esisi ho ehwe mu kire se judge for a no mo so mo man na omuhia makwanhia wu and a particular political leader. And Yura John Adikumfo, His Excellency, over appointed Yamam Georgina Wood. You say, no petitions as that air Bassa Mammy Yen free ho under a certain renowned NDC lawyer. And nay, Mammy Justice Tokonu. On also petition about see yen free ho. The same NDC people and ASRD. So what do they see in the judicial service? Omo ba ba mu bia na omo call for say yenyi nipa emfiri ho yenyi obi emfiri ho. NDC ba ba mu a na tension abaga na enwumam adwumafo enne asomdwe yenya peace of mind e fa nya adwuma. But the consequences and say abusia sa niema ye nyina no eye oman no asomdwe e tera bia na ye de e so chacha sa no because minim say sanima we nyina sa external terrorists no omo ehwen ona sa Ghana kra no the judicial system no kra no so temamfo no timi ekomo ama yetimi sheki niema say dia then we can penetrate through. But share grounds and opinion share say between the chief justice misconduct, incompetence, other grounds like ibia why incapacitated, ibia yaribia na bi won't mean ye jumanoa. Now you don't see anything say ibia chief justice will be to me so. Until today, if you are looking at the performance of the judiciary. Until today, I mean no say. Men na me bebo kwadu say wo ade we wenti enyum free ho. I was saying committee can say me na to dwa na ehunu say we wenti e na me so enyum free ho. Until today, president. Enti petition Ghana will be na petition. What then the but you know they have just pega petition say yenyi maame George Wood free ho no. Na sem o kan to dwa ma Ghana ni bi ate ye ne say maame no or abuse power. Enu nti yenyim free ho. O kan ma ne beda dwa ma obi ate. Then they say who kwan say wo petition obi nsi wo kwan say competition. O competition no nche say wo ye smuggling. O ye Ghana ni constitution ma ho kwan say so obi dwumadie enso wani a wo ho kwaso timbeka na yi no afri ho. Then they say who kwan say wo ntimi kwaka. Ebesi sabra me no ekasa nipa kura o ye petition no yenim no. Until sabra me no ekasa nipa poten a o make petition no me say me nim no as a communicator. Ma he asem to ntafide me nim no.
So some people would like to make their petition, to the president directly, not making it public. And it's a petition to the president. Let us go straight to the point. What Jatum say, we practice democracy. What the constitution be adwuma. Constitution be nyina ho ban. Wo ho kwan say we petition. Wo suno so be petition ana. But we say no maybe so wa a matters of ebia confidentiality. No maybe we be bo kwa du bi ani say ebia. Ade bi wo ha. Ade bi wo na say o ko sha. Na obi ya no nye obi na say bia wo ye ka kire obi mo wo. Ade bi wo ha. O be ye wade etimi eye desie. Enya ade we ene ye desie. Maame no oye public figure. Yentumi mfa ne ho asem enhye asuma se nkrata ase nye ne kode. Obedan dabi. It doesn't work that way. Oyo man ni nyina ye chief justice no. Onye MPP for chief justice o. Ena NDC so DB ba o me NDC chief justice o oyo man ni nyina chief justice nti ye bo ne kwadu a eso man ni nyina yete ase sabe na dwuma na oyo enso ani a enya manyokuo bi na osom man ye nyina na enso yani nti mon kan ye nyina ye hu ye nyina ye support na ye nyina free. Is it not premature say be blame mpani for say omfa Emma out because now the president about consulting the council of state and even set a committee. So we generalizing say mpanimfo a na say e intentional say obi sha chiri. But me mfa so bono nkobo obi asa obi na say ultimate statement na say let me make it clear to you. Obi a petition president ye man penny. Good. It is a obi krono petition ye no. Onfa ne din mra. Me asumasi na me susa me de petition koma me man penny mahama say maami we nti mazuzu ye nyina di. Ansa na mra no so ama ho kwan say ne ye hwehwe ne nsemu. All right. But you know, what was it? Until today, minim charge cry the airborne. All right. And a minim nipa cross or the charge on air. Quick forward, me call them say no answer. Just 1 minute. 1 minute. Time now. Sabi, obi no chiri for sempa ekoro. Ye nyina yete yi. O man enye efese yete asa akrache for mabunu. Na deba bia yenim de na ye man ogina ma no na oje bosia. Enye fe. Yenim ne eko. Nti se ne akwanya bi aba na so obi nso kire kwa ma no fa so a ye binya sika e de ato man no ma ye nyina no ye den yesom yesempa yesom na mum kwan na ye fa so a ye binya sika no ye hwe ne papa mu a ene me no kasa yi ko ye forest mu ahodo nyina forest no asai ye kunkofo egu forest mu kwasa do aboso beba me free meti me akire opete me mo show bi e wo screen so wo hu bi kwanya illegal miners ya fa so a ye hye nkofo live. All because of Galamsey issues in Tiasa, I buy the same person to Galamsey. Is the Galamsey no? Oh, quarter free, or Bossy gold mine for oh, quarter free, Bibiani gold mines for one. Set the presidents. My young one, I didn't obey any potting. May I say, senior, Mama obey 18 minutes, which is far beyond time. Senior.